Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajingker kenro jongka Airport Authority of India, hagasnong umden sat pra. Kabaha bakasnong Roy Riboy District, kalawara penban ni kajingdu nong ikipai nong rem, jongkasnong umden sat pra. Haba ki pentor kiba ki jure barosikata kila kala penban kom kipung ridoka. Ka Batisi TV kala her jureb haka khanyo trek mata bna jemang arajar ka khandai syakani kasnong haka bala lap shisha ba ki pentor kiba ki nong rep ki jureb kila lang baro bat la kala kom kapung ridoka. Nakalyang urang ba snong ka den sat pra uba pi kurba ulapan pau ba ki bor penya jong kasnong kila let pensngau ya kani gajing syaki tendong skor jong director ka Airport Authority of India. Bat IT ru dak jing tho halor kini kejing ka baki nong rap ki yakendo uba pi kurba ulai thuru baki bor bari pen jong ka Airport Authority of India kim chem na pensngap satya yakini kejing jing nam jong ka dorbar snong lan jong ka muruma snong ni snong dem tret pra tadin ba nakaliang jong kinong rap ki wan sangaban trip ka jingka jong kini ka kamro airport te kala pentut ya ka rap karyang kumang I minta te nakaliang jong ka muruma snong la prasang benekran ya Direktur juga airport. Karena kalian cung sibuk tengah sini benpet ni haduk kat menta kumsiman. Benpet nakala jong la pekret ku jing tho. Dan nakala cung klem sim meta jing tho klem resit. Tu wang suan pet saya cakap le haduk kat menta ni sini kumsiman. Tengah persang ro ban kran ya lokal ba jar biru do. Meni tu jing ba ni kendu lo jing. Astray kena kenro airport dan nakala cung uru lo sedang ula sim kia. Mula penfon yu direktor nakleng ju direktor ulang ba nganon mi biang sa sin site chapu office hadin sising asngi ngala le mi biang chapu direktor nakleng ju umdan apo airport udon chapu Delhi to lap sa nga bani mi chapu civil engineer nakleng mi po civil engineer pa nakleng ju umla ban ya ni ba apa aku direktor lawan po Delhi kumta nakleng ju aku rumah snong ngapan pa kaya majur taki pai bang sino ikut ini tentang mereka kam mereka jingkersan mikirang bakarep karyang bansai ko giti ulada kajingker pa lo ya ka state government dan ya ka department of the airport bahkan simkia mardor dan le pai tika kapum ko badon semua kon lo makalom semua ulada kalong kum nek makalom tangamut kinu reputi kimbio ban rep kan kecaka ke badi saya jam lah po emgi longjing tikil abon ni na khana do nang ne stik mu ada ka blok ka nang ne ka kta ya baro gino dak butis ni tikil apo ko ba new jing frejing ki ba sak ta ni ka ka ban sadap man kuma kalau mata toy haji syah ka pon man suwa kampat de bendak kum ne kampat de ko pon man pun do kan ne poliur kom dab ni poliur kom de bendak do kan ne tehne lada kum kalau mata lada menta ka dapat ni lasen dak liur phale kumut kelak kêu selalu, kamu kelak tak gini udah beli apa, dari itu sana. Jingrat, ini kan melarap aneh lah bunusnan. Dah cukan kumbarap lah sulung nak kumka jakala jong, margi teraja karo gila sini yang pen penjungak ofisial. Aduh ngadang kena, tinggalarap. Aduh mentah. Ladang jurap begini rolong, ladang yang juga ini. Te nak ni juga port kita kita untuk penting kan ini. Kimurang ini kira macam ini hidup sana. Kumjuru ikan ni. Kimsim penting kimsim ini nak si train untuk. Telah lagi wan ban ni kan bangi do nak tahu kenapa. Long haji saya bikin sim ikan ni airport atau di saya bikin sim ni sekarang saja. Di undang nam gajinya kita jing kasus sekolah bagus nong. Nam dah gini kibarkan nong tak ya. Di cekarep kan. Long ya kata long kalau ni fikir marladu kapor ba muswa long ngapa di rumah sini. Kapor bekas sim kan ni. Kiwe rumah sini kita kacingkan.